पाउजेरी यमफम ओइबा मरुइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी कंटेम्प केस फाइल तौरकपदगी हाई कोर्टना लैंगा की ऑफिशियल से की मथक्ता नोटिस इशू तौखरे। हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की कोर्ट नंबर 3 की जस्टिस खोराकपम नोबिना ममांगी कुमजा लिसिंग अनि कुनगी अक्टोबर 13 पीखिबा जजमेंट अमसुंग ऑर्डर की डायरेक्शन सिंह थबक तो ओंथोकनबगीदमक पीखिबा मतम की मनुंगदा थबक ओइना पांगथोरक्तबकी मयुक्ता फाइल तौरकिबा कंटेम्प केस हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रामालिंगम सुधाकर लौकतुना खंडरबा मतुंगदा मरी लेनरिबा लैंगा की ऑफिशियल नोटिस पीखिबगा लोइनना कंटेम्प केस की मखा ताबा वाइल सथनबा मतम लेखरे। कंटेम्प केस इम्फाल ईस्ट की वांखई लौरेंबम लेकाइदा ऑफिस ओरिबा ऑल मणिपुर स्कूल स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन AMSSTA रजिस्टर्ड नंबर 527 MSR 2012 की प्रोसीडिंग माइबम कैनेडी सही निफुग तरुक सुरबा अपोक्पा MD भैकचंद्र लाइफम खुनोक भाई लेकाइदा लेबना पेटिशनर ओइदुना फाइल तौरखिबने। केस असिगे रेस्पोंडेंट सिंह मणिपुर लेंगा की डॉक्टर राजेश कुमार चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस चेयरपर्सन स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डॉक्टर राजेश कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस टी रंजित कमिश्नर एजुकेशन स्कूल्स अमसोंग डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन स्कूल्स एन नंदकुमार ने चलिबा था असिगी मंगा मणिपुर लेंगा की मकोक थोंगपा ऑफिशियल सिंह असिगी मथक्ता फाइल तौरकिबा कंटेम्प केस असी था असिगी 15 कोर्ट असिगी चीफ जस्टिस रामालिंगम सुधाकर की बेंच ता लौकतुना खनखरे लोइनना कोर्ट असिना पिटिशन असिगी रेस्पोंडेंट सिंह दा मार्च 2019 फावबगी मनुंगदा पाउखुम पिरकदबा नोटिस सिंह इशू तौखरे। लोइनना चीफ जस्टिस ना पीकिबा डायरेक्शन की मतुंग इन इशू तौखरिबा नोटिस सिंह असिगी पाउखुम पिरकनबगी अरोइबा नुमित ओइरिबा मार्च 2019 असिदा कंटेम्प केस असिगी मखाताबा हियरिंग चथानबगीदमक मेटर असी नुमित सिमक्तदा लिस्ट तौननबगी डायरेक्शन चो पीखे। नागालमरोमदा एजुकेशन मिनिस्टर ना स्कूल अमसुंग कॉलेज सिंह की फेस मास्क हैंड सैनिटाइजर सिंह यानथोखरे। एजुकेशन मिनिस्टर एस राजेंद्र ngasi स्कूल कॉलेज सिंह की फेस मास्क अमदी हैंड सैनिटाइजर सिंह यानथोखरे। इम्फाल की बाबूपुराद लेबा SSA की ऑफिस पांथोकिबा असंबा थौरम अमदा एजुकेशन मिनिस्टर तोंगन तोंगन डिस्ट्रिक्ट सिंह की जोनल एजुकेशन ऑफिसर ZEO सिंह फेस मास्क अमदी हैंड सैनिटाइजर सिंह अदु खसिनखिबने। थौरम अदुका मरी लेदन मिनिस्टर एस राजेंद्र हाइके COVID-19 लाइना लचन अमरम ओइदना थोग लोंदना लाक्लबा स्कूल सिंह बुनौना अमुक हांगनबगी पंदम दंगसी हेल्थ किट सिंह असी यंथोकपने लेंगा असिना लागलिबा जनवरी 23 क्लास 9 अमदी मसिगी मथक्ता लेबा क्लास सिंह की ओइना SOP ngakna क्लास हवननबा लाउथोकिबा लेखरे। स्कूल अमदी कॉलेज अथॉरिटी सिंहनसु SOP ngakna स्कूल सिंह हांगनबा मथौताबा थबक थौरम सिंह पाइखटकदबने। स्कूल लवर की मतमदा सेक्शन थौरंग छिलोखनबसु मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंह के ऑफिशियल सिंह दा खंगनखरे। क्लास 9 अमसुंग 11 की क्लास सिंह ना मॉर्निंग शिफ्ट खक्तदा पांथोकलगा क्लास 10 अमसुंग 12 की माहुसागुम पांथोकने। एजुकेशन डिपार्टमेंट लौखलक्लिबा खोंथांग असिदा मामा मापा ओइबसिंग माइरोय सिंह स्कूल अथॉरिटी सिंह स्टाफ सिंह अमदी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंह नजु टेंगबांग पिबि हाइनसु मिनिस्टर ना फोंदोखे। अतोप पाव अमददा नुमित 13 नि लेनुंगदा लाइरकिबा चाइना की माइनर 13 कनखरे। माइन मनुंगदा पोखाइबगी थौदोक अमा थोकपदगी मापानदा थोलकपा यादना नुमित 13 ने लेनुंगदा लाइरकिबा गोल्ड माइनर 13 नोमाइजु नुमित चाइनीज रेस्क्यू सिंह असोयंगम यावदना कनखरे। तौइगुमसु अतोप माइनर 10 कदाइदा लेबगी अमदे मखोइदा करी थोकिबगी आबसि खंगबंगमद्रे। रेस्क्यूअर सिंह नोमाइजु नुमित कनखिबा माइनर 13 अदु फिबम फना लेरमखे। ह्याना कनखिबा माइनर अदु रेस्क्यूअर सिंह हुटखिबा मखुन अमदगी अयुक्ता मपानदा पुखलखे। माइनर अदु मसा यामना सोलमखे अमसु महकबो रेस्क्यू वर्कर सिंह ब्लैंकेट ना योमलगा हॉस्पिटल पुखे। मथंग की पुंग 10 की मनुंगदा माइनर अदु की तोंगनबा सेक्शन अमदगी माइनर 10 रेस्क्यू दौखे। मखोय हौकिबा सायुल रेस्क्यू वर्कर सिंह सांगनो हुटखिबा मखुल अमदा चाना थकनबा पोलम सिंह अमसों हिदाक लंथक सिंह फंगलखिबने। मखुल अदु ब्लॉकेज सिंह फावरगा मियोय 10 अदु यौबदा अतोप सायुल अनि अमसों चंगबा याय हाइना सगोल से निमित्त ऑफिशियल सिंह फंगतोखिबने। मपानदा पुखलखिबा मियोय सिंह अदुगी मनुंगदा अमदि सोकलमखे। मियोय खरदि रेस्क्यू वर्कर सिंह सौरगा मखोंना चटखे। नुंसागी मंगलदा ममाय थक्तना मबखोयगी ममितसिंगदु फिमुना पुनखे। सिनहुआ न्यूज एजेंसी के रिपोर्ट मतुंगिना मियोसिंग अदु हक्सांग फना लेरमखे। मखोयसिंग नुमित क्यानी न्यूट्रिएंट सोल्यूशन सिंह सिनरगा लेरकलबा मतुंग थांगजे नुमित की महौसागी सिंजाक जाबा हौखे। मणिपुर हाई कोर्ट की जजमेंट अमसुंग ऑर्डर अनि की मयुक्ता एन मंगीना एसी दा वकतखरे। वकत असी सुप्रीम कोर्ट ना जनवरी 23 खनगदौरे। कुमजा लिसिंग अनि 13 पांथोखिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की 13 सुबा मिखलदा 29 कोम्पी AC की रिटर्न कैंडिडेट
oirakhiba sanasam berki mathakta mikhaltuda mahakalamba taunakhiba ningthaujam mangina petitioner oiduna High Court of Manipur da file torkiba election petition kamari ainana court asina pikiba tongan ba judgment amasung order aniba singdarudra petitioner asina Supreme Court wakat kiba loinana wakat adu tha asi kundarita khanara police tawkhre pangthokba mikhal adu da BJP ki mirip oikiba ed mangina High Court of Manipur da return candidate oirakiba SB ki mayokta file torkiba election petition adu ki number 12 of 2017 ne petition asigi respondent sing return candidate oirakiba SB na respondent number 1 oiraga mikhal adu da Lok Jana Shakti Party amasong MNDF ki mirip oikiba singna mathang singna respondent number 2 amasong 3 oina konsel khebane election petition asi High Court of Manipur na lakwatuna khandaraba matungda mamangi kumja lisik ari kunge September marida election petition asi ge final judgment amasung order ama pikibane sahi nauri bidu pimasa singpa pateng pangba galoinina ikai khumna bot kadabane Conrad Sangma sahi nauri bilebak asi ge pimasa singpa bipum khudimakna mateng pangna bokhona bagaloinina makhoibo ikai khumna bot pikadabane aina Meghalaya ki Minister Conrad Sangma ngasi phongdorakle National Girls Child Day tharong kamari lenana Conrad wa phamasi phongdokhi bagaloinana nupi pacha singna mai masin mapung phana tamanna ba hoda kadabani haire magna makhata na phongdokhi bada lamda madu khakta da natana leba kasida nupi singna asobu thadang ke lore nupi singi da government asina tongan ba scheme ka paikatuna nupa singa chap mana ba thakta lehenna ba honare kunmathoi suba sahi chana sanglakhi bagaloinana malemgi mafam kudimakta nupi singna mai masin tamanna ba amade hana leramba thakta gi makhoibo pukhana ba hona tuna lakle nupi amadi nupa right manai haina maike ka dagi lawrabasu India gi oina nupi sing nam tharaga thambage chanabi ama leire chanabi asi aikoina magana ba khona kadabani aike nupi sing bolairik laichu mapung phana henba amadi miam tenba matamda makoi ba mateng pangba amadi ngak senba aibase nupa sing gi mathaune karigamba matamda nupa sing na nupi sing bangami aibage matagum nam thaduna thambage wakhalon thatokpagi matam oire haujikti tongan ba military force sing da nupi person sing yawba aure Makhatana nupi singna marumdom leptuna hingba ngamna bahona pada khunai asiki miyamna mateng pangba mathau tare ngasi National Girls Child Day haina pangthoklibeng asi maru oina nupi singki dabaktane nupi singna su government na piriba khudong jaba sing lawna bahona kadabane National Education Policy 2020 gi makhata lebak asida leiriba nupi sing lairik tamanna bahonare gender gi khenaba lehendana chawkhada bahonare badi soidana mai pakani haike atopa pau amadasu vaccine sinabagi protocol thugai thubagi dabak Spain ki defense chief resign tawkhre protocol kaiba mongda anti coronavirus vaccine ki ahanba dose kaukhiba Spain ki chief of defense staff general Miguel Agents Villaroya mafam thadokre mahakamasung atai awang puthaki military officer kaya coronavirus vaccine sinabagi protocol thugai thuna vaccine ki ahanba dose kaukre haiba claim hama lakhiba matungda defense chief na mafam thadokhibane nakalaparomda Punjab the government school ki oja COVID na sikre atopo oja taragani thoi mahi iroi ahum positive oire Punjab the sahi ni phuni pan rom surabi government school ki oja ama COVID-19 na param oiduna sikhiba ka loinana maki kolik taragani thoi amasung mahi roi ahum na virus asi positive oire government ki order amagi makhata class 5 tagi 12 fawba ki oina state chege school sing aukiba January tarikh tagi amkan hankibane official amana phangdokpa matungina laikidaba oja adu Ludhiana ki Gragaon the Leba Government Senior Secondary School Galip Kand Maths Tambi Bane COVID-19 positive oina batheng ki bagi matung ina mahak ngarang Ludhiana the Leba Private Hospital amada sikhi bani aina official na phangdorakle school adu haujik thingjille amadi test tauna bagi dama atai mairoi amasung staff ki sample singlori aibo wafam mahak na phangdorakle Maragasida auki bapung kun mari asida anoba ke sani taragani thui thengna baga loinana Punjab ta coronavirus ke case lak amaga lising humraga mathoi chatre kunraga humda yaure aina official sinanga si phangdokre National Sports University liangmai naga gi lamda sabane Senjam Chirang Samuk Karakhul amadi Kautruki marakta sagaliba National Sports University ase liangmai naga sina khundaba konsa khulge lamda sabane Maramasana University Saribalam asigi mapu asi konsa khulge khunsa singini haiba lenga na sakanga dabani Hainan Old Naga Students Association Manipur Ansamna Kangalakle Ansam ki Secretary General AC Thosona Tadurok ba Jerolasina Makhatana Hai University Sariba Konsa Khulgi mafam asida ngasi mahiroi lup asigi mioi kana chatuna yengsan ke
Khongsat asida All Inpui Student Union, Rongmui Naga Student Association, Manipur Jemi Naga Student Association amade Liangmai Naga Student Association gi mechingchu sarukya ke khongsat asida sarukya ke batim asina university asige lamgi matang matam kya ki mamang dage chai na bal leiriba asigi matang da kupna khanaki aire maraga sida sengdok chaba hauki ba sahi kya dagi lebak miam gi jawul hauriba RPF PL ki athing ba thamliba Hindi film isai amati matau tambagi saruk yauru bagi dabak matung taujaru ngapi na ba hajari amade hiram asiga mari lenaba video sing miyam na paibi basing kaktat piba amade upload tawbida na ba hajari sengdok jariba soma laisram kaisampat arweda content sing asigi marbai ba pawkhara asiba pawdam jariba Manipur local news YouTube channel amade Facebook page asidagi yangbiri pop nampak padaga sari channel asen atum da kanarabadi subscribe tawbi subscribe tawbi ramoloina like and share tawbasu kawi gun punamapo amakana thagasari